Utala munene wa NND isioni sikithukania ukamba wa masaku ni maende na kunyamagwa ni mbiti ile kutembea masani mautuko na kumai ya indosio. NND mevo maisio sia kalama na mua ile si ukamba wa masaku ni maende na kuika ile muvia wa kusuvia nyamusi ya kithekani KWS mavete na muisu kati wa NND na kumai wa indosio ile iminite wewa. Daniel Mwangala na mauvo. Kicha mbiti tinge wa kwa nye NND wa na nene wembui makolio nondo mayenda kwegu ya mwenende mali twemambia na muzi akitheka bane to tuiweta wajande na mbiti ni emieku ona za 10 ile wikileza syambu yukathia ni ikomanite naku NND isioni sikiwani na siukamba wa masaku yuni maenena ukulia mawisa ma KWS kumaita na metuki na kuvetanga na muthema wa mbiti ila siende na umathinia na ni wembui ni jo wendi asia ni wasio munene uyu wembui ni mbiti ona muko waandika kwa uni kulia kwa ndaia kena WS ni mukulia kwa ndaia muge mose mbiti ila siku sio tuthinia apa muingope kibetikenge kitawa Dolokas wa Ngumbi na chono ndiwa na icha wembui kwa tinge wana jona itakiwe ikafikai okaliwe 10 na mukoga mukakulia kana tongo yala mebaki sio ni mukamakulia makuya niwo kwa kibetikenge kitawa ana mwanthi na choni chaiwe asuni wetete onde meba mangauni na moni maiwe mbui kwa utuyo mukulio kwa ndaia nikana muke mututethesie kibetikenge kiba kuiwa mangauni kita bakubi masani kita wambethi ya pita na chochuni ndiwa chui chaiwe ng'ombe kwa utinge wa niwo nicho chasia ng'ombe buthie nundu kiyundu nayo ng'ombe yewa yebuthie nayo imbobe nekanda kwa utimo bea WKS moyose mbiti mutunge balasia ilite ko yakithekani NND kumondwa ni sikivuthukanio iwe machao utilo katunda kako katiwa inge ila siga ukamba wa masaku melese kana kwa ivinda yumbiti isusithi tusimathinetie na mawisa ma KWS maende na ukomea wea ilo ni nabu mbiti nesito mete nyeni leke lamboi ngaleke lamboi ile na muina wa mboi mwe kwanza twamukie saa moza sio tuko twewa mbui akala na kuatia twa momiona ne kindu kiuja kije isi ulu na masianda yoja twethi na masianda ko tujo kuja sindu sio tu ya mbui na utulongila ngite ima nondo sie kwa serikali na badie tha makolio nondo mayenda kwegu ya mwenende mali twemambia na muzi akitheka na ile na atanga twa mwana kwa skulu amwebia bisi na kwa na mandia namo nene leke leile mbaika na ndenge muina wakaleke la ndenge na sindu sianda tukasiethia ande wandu tobetanga ni wambiti pe bandu beta wakimutwa mbembane to tuiweta wajande na mbiti ni emieku ona za 10 ile wikileza syambu yukathia ni ikomanite naku yukika ukomana naku nukite Mwongela Mutungu TV kumuvaka tunda kaku Kalama kauntini ya Masaku.